Naine museisia mabwala tubiki moto bikia OU ndeni wa studio sia Mutongo TV ne kana governor wa county ya Masaku Mwandu Abinyandeti nwakomana na director wa company wa Movata Designs Maureen Mwende ulathukumia uya wa kunyayiche uniform kwisilikali ya county ya Masaku uwe ukaitina wa governor wa Abinya kuweta kana mwomo wake ne mubingu ukomana na ongameima company aiweta we na serikali yake maesa kumbe ya mundu wonde wathukumie na county inge governor wa Abinya no wetie kana record sionania Sami Kioko waiba andu wathukuma na serikali ya Masaku na timu andikithie ta umwe kati wa andu alama thukuma na county na indi mabwala matubikia OU ndeni wa studio sia Mutongo kana governor wa county ya Masaku Mwandu Abinyandeti wakomana na director wa company wa Movata Designs Maureen Mwende ulathukumia wia wa kunyayiche uniform kwisilikali ya county ya Masaku na indi uyo ketina wa governor wa Abinya kuwetekana mwomo wake ni mubingu kukomana na ongameima company aiwetekana we na serikali yake maesa kumbe ya mundu wonde wathukumie serikali ya county ya Masaku ingi governor wa Abinya no wetie kana record sionania Sami Kioko baiba andu wathukuma na serikali ya Masaku na timu andikithie ta umwe kati wa andu alama thukuma na county wa sune mama tubikia OU ndeni wa studio sia Mutongo